to them than a stray dog. Nta gaciro mfite usebye imbwa y'umusega y'impabe yo ku muhanda hari. Quite brilliantly, you're worth billions. Kandi kirenze ibyo uhagaza amabiliyoni n'amabiliyoni. They manage trillions. If they own uhagaza amabiliyoni bo bakamanaginga amatirilioni. City, you just be a hot dog stand. Baramutse ari nk'abo banyururiye mu mujyi wa New York, we wakomeze nk'ahantu bacuruza hot dogs, bacuruza harya mu byita gute mu Kifaransa, mu byita gute byabintu mujya murya. Ama hot dogs mu byita gute? Me gets you no. Ama sausage yapa, ama saucisse. Where? And they're never going to pay you. Kungumishano ntago bazigera bakwishyura, ntago bazagusubiza ibyo batwaye. They haven't even paid me. Kuko nanje ubwanjye ntibaranyishyura yo nabishyurije. We'll see. Tuzaba tubona ko batanyishyura nari. Tuzaba tubibona. You will find a way to make them. Ndaza gushaka uburyo. Otherwise, bari buze kunyishyura. You are going to start turning up in their New York office. This is my island, Rachel. Kinikirwa cyanjye Rasheli. My police. Iyi ni polisi yanjye. My law. Hano bagendera ku mategeko yawe. An entire army to make sure no one's coming to save you. Ikirenze ibyo mfite igisirikare cyihagije cyo kumenya neza ko nta muntu uri buze kugutabara. Hanyuma we nta kintu wabikora wabe namba. Abe namba nukuri nkubeshye se. Kumbe hakuri icyo ataza abagabo bamase kugera ku kirwa baje gutabara amahoro. She's there. It's going. Shwaka iri kutugaragariza ko akiri kuri station ya polisi. For plan A? Yes. Turacyari ku mupango A cyane. Everything is still in place. Ibintu byose biracyari mu buryo byo twasize dupanze. Police cars. I've got the zip line. Byose ibintu baje babanza barasuzuma. Bareka ibyo basize bapanze mbere kwezi kwatambutse. Igihari do. Numbers changed. Salazar has increased security. Salazar icyahindutse nuko yongeye umutekano gusa. Nta kindi. There's an extra unit at the hotel. Hari extra unit bongeye kuri hotel cyangwa sinde kipe. Bongere bashyira kuri hotel. Around 20 men at the station. Now they changed shift, so it's a perfect time to go. But I warn you. Bahinduye ibintu byose ariko nicyo gihe gukora ibyo dukora. They're ready for trouble. Abagabo tugiye guhangana nabo n'abagabo b'abanyamwuga b'abahanga. Ibyo mukora byose mu mubizi. Change first. Shaka kubanza guhindura imyenda.